Habarang cidah kisah lonarawi Sayyidina Ali gagah perkasa Duda Fatimah anak di Nabi Dua insani dalam bahagia Sayyidina Ali nepatan hebat Bajaran dengan pedang Zulfakar Pedang mutuah lagi keramat Dum kafilah nata makon raya Sayyidina Ali akan Fatimah mendapat ulah asal sengketa Nibak si urajit putra juda narik si patah dengan Zulfakar Fatimah narika dengan pedang bagai sang urang takalan rupa Wahai mutuah tak pegasi seng kepadung yang mentadalan Gaza Sayyidina Ali najabkan kafir Padumna mati musarabana Pedang dasaan menedirawe Sodo mati mekeba-keba Han elon kira binasa kafir Daradum dile etaku kuda Diulang tuan sisa dan sabi Hantam si pade jarak di mata Kabengih Ali akan Fatimah Lewat semula asal sengketa Nibak si urajit putra juda narik si patah dengan Zulfakar Fatimah narik dengan sang pedang bagai sang orang takalan rupa Wahai metua tak pegasi seng kepadung yang mentajaran Gaza Sayyidina Amin pranabangga Rasulullah najab haba Wahai penghuni utusan Allah Siti Fatimah si darohaka Masanya numang Dewan Fatimah Karena Allah kan jalita Sayyidina Ali kameri telah lelaki mengahabu salah sangka Sayyidina Ali nepatan hebat Bajaran dengan pedang Zulfakar Pedang mutuah lagi keramat Dum kafilah nata makon raya Sayyidina Ali akan Fatimah mendapat ulah asal sengketa Nibak si urajit putra juda narik si patah dengan Zulfakar Fatimah narika dengan pedang bagai sang urang takalan rupa Wahai mutuah tak pegasi seng kepadung yang